kay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko namitayan, pare Poldo. Naglangan ti may sakatrabawan tayo. Win, parikot nga rin, di ma'am no, sino ti agubertan ita pare? Siya ako na. Eh nawang, sigurado ka ka ni pare. Kaya ba lang kadimit lang ka agubertan? Siya pwede ko na. Apay ka po eh. Kit no, di mo may keta agubertan mi di. Sa bali nita pare Poldo. Adakin ka no, kaya mo ti agubertan. No siya, jak kaya. Naawan ti ka doon ni misis ko ang mga sikaso ko lagi anak mi. Kasaritam to ni boss. Iba ka masikat agubertan mi da. Wana pare, mapanak iti office ni boss, itamot lang. Kunaklakit din no nagawid kan Manong Brandon. Sakti ako overtime ita roda, ading ko. Mayat nga rin ano kasta Manong? Anong sakti ako overtime? Di ba leta, adda ka matakadwak. Ako overtime kamot lang ita, saan ka di? Uwan Manong, ado nga minti report anasken nga ramidat. Nasayat man nga ron mo kasta. Tamno, adda ti kadwak, roda ading ko. Amang ano kaya't mo tagkape? Ha? Ilibre kayo ti kape ko na. Anya kape ti kaya't mo? Sigalatan ti makamo Manong, sa anak mata na arte. Ada akong susan, baki? Ay nawaw, di mo kadwa ti kumparem anagawid, puldo lakay. Eh, nag-overtime ni pare Brando. Nag-overtime ko nam? Uy, baki? Mas dawak nga ro. Kaya namin tag-overtime ita. Anya? Kinapudno na. Iso ti nagboluntaryo kin boss nga overtime ita, baki? Amo ka din ni Mari Hilda ti may papan iti dayta, lakay? Hiki, jak amo baki? Awanin ti bibiyang ko. Basta siya. Jak kahit overtime. Tawan kaduan dito balay. Apay nga itala nga nagawid ka, si ka Brandon. Narabian ka manan. Saan ka di nga alas 5 ti outyo? Nakitak anasapa nagawid ti kumparem. Nag-overtime ang kamin, Hilda bakit? Ay nawaw. Itaman pa'y amayat ka nga overtime? Ay, kuha bakit? Tapno, dakil mo't arisuldo. Sa may sa, tibos mi mismo tinangibaga nga overtime ha? Iso, pinagusto. Tapno, di na panunutin asaduta. Katno di mo matkayat ti overtime ide? Sa balitan bakit? Dakdakil ti tangdan ko, no overtime ha? Tamayat ti isam mo. Naragsakak lang bakit? Nakaawid ak mo lagay. Ada samat kayat asawanday ta nga isam mo Ni bagay mo para isam lang. Agsagana ka, Brandon. Adalaang maamok makitam. Di ka kadyang panunod akasta bakit? Awan ti ilimlimon ko ganya. Kung stay di, overtime mo, hindi ka man, pari Brando. Mayat lata, pari Poldo. Ay nawa, kasla naragsak ka pa ya, pare. Kasta talaga, no, agin enjoy ka di trabaho, pare. Amangan mo, no, adati sa bali ang makagapo, pare. Sigagit di mo, pari Poldo. Anya kumangay no bilang. Amangan ko na, no, adamang parparagsakin ka dito office. Iso akay kahit mo overtime. Sigagit di mo, pare. Pagbalinan mo at babaero. Apay nga rin nga, defensive ka, pare. Saan ko nga aramid ti kastal niya?
Mabaling ka dito yung makito ko. Roda, ading ko. Sige lang, Manong Brandon. Awan parikot. Blooming kay ta. Ay nawa, sakto lang, Manong. Kan bagay mo launay takawas mo. Ang yaman na ma-pressure mo, Manong. Mahilig ka maggayam iti miniskirtan niya. Uwan nang rona kat napudot ti panawan ita. Bagay mo, haling. Bagbagay mo launay. Magustuak man di kas na pa nagbadbalong, aling ko. Saan ka kadipay nga agawid, pare Brandon? Saan ka di pa nalpas sa trabaho? Alas 5 na. Ituloy mong tulaing itararamidi mintun bigat. Sana mabalin, pare. Las ka na malpas ko ti trabaho kita mo lang. At damit ti bigat, pare. Ag-overtime mo kita, pare. Ay naman. Naamuam laing ag-overtime day ta, Roda. Ag-overtime kami. Roda mo ta sasawang, pare Poldo. Nakita ko saan makitain ni Roda itay, pare. Naggidang kayo ba, nagmirinda itay. Di mo man ang ikan, hindi dahil sa kaipapanan, tinakitam, pare. Awan tiket asawan tinakitam. Talaga laing, pare. Ganoon man. Pudnot ibagbak, pare. Napataglaw na kanyang titrabaho. Iso nga, ginggak ka ba ilak? Ag-overtime, pare. Wan, ma'am. Siyaklad ng tag-voluntaryo para iti katrabaho ka naglangan ita. Bye! Asino ti mawag, Brandon? Ni boss. Kasapulan na kano ti reliever. Taglangan ti may sa akatrabahuan mi bakay. Day off mo mat ita, Brandon. Day off ko, ngam napahanak lata bakay. Ano sak tagtrabaho? Ay nawaw. Saan ka na bannog? Di mo kasapulan, tina na? Awan ti ina na kanya kita Hilda bakay. Naragsak kan samit nga awan day off mo. Samad bakit? Abay ko maamaragsakan saan makaina na. Oho, inuulbod ti kastala kay. Adan samatan mang parparagsakan ka iti ofisyo. Ni kumparim Brandon ti limabas iti paraangan, Poldo lakay. Kunak man no day off na ita. Day off miya talaga, Susan. Kita akat na ka-uniform. Siripom iti tawa, tapno makitam ti bagbagak. Ay nawa, naka-uniform nagpeso ni pare Brandon. Amang ano isumanin ti nagboluntaryo amang sukat iti naglangan ang katrabawan mi, bakit? Masansan ti overtime na. Awan pa yun ti day off na. Ngam okay lang kan kwa na. Uy na, dati agas ti mata na iji office. Iso akasla di na marik na ti banog na. Naragsaklat ta. Awan ti inanana, bakit? Anya? Diyak amoy ti dahi ta kumpare. Kursunada na sa amin, dahi aroda. Dahi tuitumit aroda. Madlaw nga ampang. Ura sino la dinan ti kulkul dito namin. Ay, na yan. Kita ay ma. Di ka mailawlaw ang amang istorya iti kumare. Diyak kaya ti mairamraman, ubilang laing. Susan, bakit? Amom nanang, talaga sa balit yung parparik na kanya. Ay, nawaw. Anyat kayat mo asawang, Hilda, anak ko. Malagip yung kadiidi. Kanayon nga agreklamo ni Brandon no nabambanog iti trabaho na. Ay, anak ko. Kanayon nga agreklamo no pag-overtime ti bus na. Wano awan ti day off na. Saanan nga agreklamo ita nanang? Madlaw ko nga agpaiso, anak ko. Kanayo nun ang nakaisom asumra. Kas kumaita, day off na. Ngamga po tanaglangan ti may sa akatrabahuan na. Nagboluntaryo asumrek nanang. Ay nawaw. Anya ti mapaspasamak iti dayta Brandon. Dayta ti jak mo nanang. Kalahat mo takastan. Naragsakan iti trabaho na. Amangan mat no adda ti agas ti mata na iti office da. Anya kumangay nanang? Adda siguro ti kursunada na iti office da. Iso akay kayat na ti sumreng kanakaw. Aywan nga agpaiso.
Amangan no adda ijay tiragsak na. Iso nga uray day off na, kayat nalatta ti sumreg. Ken, maragsakan, uray kanayon ti overtime na. Kasla di na matpiman marik na ti bannog na nanang. Ni, si Kani Gayam, Marilhilda. Agtugaw ka ba ta ayabak ni kumare. Ay, saan ani Marisusan ti gagarak, pari Puldo? Ay nawaw, no saan ani bakit ko tigagara? Asino nga rungay? Sika ti kayat ko makasarita. Ay nawaw, may papaniti anya ti pagsaritaan ta. Ay, kastoy nga men, pare. Makadlawak iti asawak. Anya ti madlaw mo, mare. Sa bali nga min kat ita, pare. Madlaw ko anaragsak launay iti trabaho na. Agin enjoy samot. Ha? Kasanumit anay, bagam ti kasta, mare. Wen tauray ka na yun ti overtime na, kan awanan day off na, kat naragsak latta, pare. Panagkunak, adda agas ti mata na ijo ofisyo, iso adi na marik na ti mannog na. Ay nawaw, awan ti amok may papaniti data banag, mare. Pasensyakan Kasta ka di. No, adda man masagap mo kat bagaan nakman, wen? Wen. Kung takin ka dagos, no adda ti makita akalukwan na, mare. Apaya di mo imbaga kin ni Marihilda ti mapaspasamak iti ofisyo si Kapuldo. Nariga nga tati mairamaraman, Susan bakit? Ay nawaw, di ka di makonsensya lakay. Makonsensya akmet no gurahay na ngay ti kumpare. No ilibak na ngay bakit? Di isak ti rumaradakes. At least, naibagam ti pudno lakay. Si kalatan ti mga ibaga iti kumare. May mayat kumaano si katimangidanon iti kumare. Kasi ka mismo tinakakita. Amom ti ibagbagam no adda ti follow-up question na. Si kalahin, bakit? Diyan kaya ti may raman. Day off mo ita, saan ka di, Manong Brandon? Saan ko nakasapulan ti day off kita? Nga addakan, Roda. Anya? Makita ka lang dito office ka. Diyan marik na ti panog ko. Sigakit di mat, Manong. Pag no ti bagbagak, Roda. Gumagatak lakit di. No adda ka makikita. Amangan no, adda ti agungat, Manong. Sino ko mati agong ating ko? Ang gaya. Nangal daw ka kade. Saan pa'y nga rod, Manong? Agitan ta nga rodan, Roda. Ilibre ka. O sige. Anya ti masapul mo, Marisusan? Saan ka di pa'y anagawid nila kay mo, Marihilda? Ay nawaw. Apay nila kay kumare? Awan pa'y matanagawid. Sigurado nag-overtime mananday jay. Ay, kasto ngamin, Mare. Adda tinadakamat nila kay ko kanya. Anya day tamare? Adda babae nga umas asidagken lakay mo ijay office da. Anya? Roda ka no tinagan na, Mare. Kung naktumat, Mare. Adda milagro nga aramidan day ja tao. Mas daawak ngamin takasla di na marik na ti bannog na. At damat gayam agas ti mata na, ija office da. Narigat akalaban dagiti gumarampang, Mare. No kayat lakit din ni Brandon, di ison ti asawa na, Mare. Sa anak masayangan iti lalaki akas na ti galad na. Ay nananang, jak ammo iti day nga anak yo. Ada ka no babae na iti office da. Ay nawaw, asino tinakadamagam, Hilda anak ko. Ni Marisusan, nanang. Isu ka no tinadakamat ni Pari Puldo ken kwa na idinaminsan. Ay. Masurunak lang. Tapay mo't asan nagpudno ni Pari Puldo kanyak idinapanak iti ayanda. Mabuteng siguro ang mairamahan anak ko. Jak amo. No anya ti rumbeng nga aramidak iti dayjay a Brandon, nanang. Naglokon day tanga anak ko.
Nakapimpintas ka nga asawa na. Kasta pa'y laang teramidan na. Ay nananang, uray ka sa no ti kinapintas ti maysa a babae, no ti lalaki ket babaero, awan latta nanang. Anya nga rod ti plano mita anak ko. Mangisuggest ka man nanang, jak makapanunot na nasayaat. Ikam iti leksyon anak ko. Marwam day tatao. Pasensya ka nila bakit? Nag-overtime kami manay. Iso anarabyan ang anagawid. Naturog ka latta ko maijayan, Brandon. Sigagit timot bakit? Itaan niya kumaga po ang maturog kak ija office nga eh. Una, tada ijay ti agas dagiti matam. Isumat lagayam akay kayat mo ti sumrek iti trabaho. Adamat gayam ijay ti ragsak mo. Ne, sana po nulay bakit? Di ka naglibak. Ti kunam kanyak, ket ti boss yo ti mangibagbaga nga ag-overtime ka. Tagayam, sika ti agbulboluntaryo, Brandon. Agasam day ta kinaulbod mo? Kitaam day to'y aladawan. Awan laang day bakit? Anyang awan laang. Type mo day ta. Kitaam man ta pa nagbadbado na. Oray la makita amin akudil na. Saan bakit? Si kalaang tayo Ulbod ka, Brandon. Manipod ita. Awanan bibiyang kukan ka. Aramidam no niya ti kayat mo. Awanan ti bibiyang ko. Good morning, Manong Brandon. Aglisi ka man itidalang ko, Roda. Di ka man tinumisam kanyak. Roda, pangasim taliklikan ako. Anya? Tulang ka di. Masapul nga ulit-ulitak nga ibaga. O di wanlaan. Kunamla no asino ka man naggwapo. Agpada talaang matalog paktiyagong na. Di ta ka man laangan. Pare Brandon, kagura na kan sabit ni Roda. Awan ti bibiyang ko pare Poldo. Ay nawaw. Unak iso ti type mo pare. Unak lagi din isa ka nun bakit mo iti babae akas kini Roda pare. Saan nga iso ti type ko? Pwe! Namulay ni Marihilda ti kalukuam ki. Kastamit hindi bagbagan pare. No apay ngamin nga inasi gambay lahing deta Roda. Basol mo may lahing Pinakita am ti motibo di babae pare. Agrubuat ako, nanang. Agan-anad ka ijay, Hilda anak ko. Saan ka kumaapalubusan na pumanaw? Ngamawanan ti maaramidak. Nasken nga ikam iti leksyon ti anak ko. Di kay madanagan, nanang. Kanayunag ti umawag ka na kayo. Aramidak lang day to tapno agnakam day ja, Brandon. Maawatan ka anak ko. Darigat nga agpaiso, no di mo ikan iti leksyon. Amangan no panunutan na nga okay lang kan ka. Huwan nga rod, nanang. Ipagarup na siguro ajak kabaila na panawan. Agsubli kan to ano kasano anak ko. Makitan to nanang. No ada pagbaliwan ni Brandon. Mabalin siguro. Di mo liplipatan ti umawag kanyak ano saan ka abisay. Huwan, nanang. Di kay madanagan. Nana, ni Hilda ngay. Pimanawon Anya? Pinanawan na kan Ape mo ta pinalubusan niya o pumanaw, nanang. Anya nga ron ti maaramida kat disidido mag. Awan mo ti ko na yung awagan nak. Ay gonggonam. Anya nga minter aramidam. Nanang, dak kabala na mapukaw ko ni Hilda. Ibagayo no sa dino tinapanan na nanang. Surutag ti asawag. Ala agbabae ka pa ay Brandon. Naturod ka mga ramid iti kalukwan. Sa ita, agsangit ka ta pinanawan na ka ti asawam. Day ta ti ganabon dagiti di na amog ti makontentaw. Ay nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam. Tapno saan ang madadaal, tinasayaat a relasyon nyo. Well, papagayam, ditan tinaggibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
punos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inikat mo matihos da Mario buboy anak kaw. Hindi pa yaplarok ti kastananang. Ay nawaw, apay matpihiman. Muna, nagatayo mat kayan na yung ubog na nang. Ay di ka kumaagbalin nga imot anak kaw. Panunutan mo ti pagsaya at ti padam a tao ah. Sabay sa, siyak tinagdaldalo si Day. Kasi damat no awan usarenda. Sana mamalin nga gnam ay lang nagita at tao na nang. Anya nga agnam ay mat nga ibagbagam. Kat agbay bayad da piman keng ka. Basta, di yung isubsubli ti hosda. Anda lang ti mga isubli. No kasta ka laang, saan da kan tumat at tulungan no sikat yung kasapulan. Awan matunti danom tayo lakay. Napulatan samat ti hos. Kat no, kinaragaak matitis screen, bakit? Mapan mo tuman kit di kitaan. Inton madamdaman. Saan amabalin, taaglabaak itan lakay. Itay ka di pa nga awan danom? Idirabiin sapay mat. Apay nga tangay. Ay nawaw. Isungarod amapan mo kitaan, tapno maamuan tayo no apay. Ano sam asurutan ti hos? Tasaan tayo asigurado no napulatan, wano anya. Irwar mo man nga ro, ti kalugong ko dita, tamapana ko. Naimbaglaangan tay may ka, Mario. Awan nga minan ti danom mi na nasaling. Awan at talaga tainikat ni Buboy ti Hosyo. Kita Ay nawaw, apay ka no na. Ay, jakman amoy ti anak ko. Awan ka di tinagapaan yaw. Awan mo tamo ka nagapaan me. No kasta nga raud. Apay nga ta. Sapay dito imot lang, agap-gapo ti danom nga isibsibug mi, ti basit anatang mi. At damat danom, agap-gapo di talaod, kurang mo dahi jay. Ala, isublim ti Hosyo. Syakton ti makisarita ka ni Buboy no kwa. Agyaman ako na, nanasaling. Ado matanti danom lakay. Iso gaya, manaawan, bakit? Apay matlakay? Inikat ni pari Buboy ti host tayo. Ay nawaw, apay mat ka no? Dahil nga ro, ti jakam mo. Ninanasaling, tinakasarita kitay. Awan mat siguro ti sanyo ang nagkinaawatan lakay. Awan mo tamo ka nagapaan mi, tapno aramidan na tikas jay. Wano, ada nga tayo napalan na kan ka? Anya kumangay, ti apalan na, bakit? Dagiti mo lang iti garden mo. Ne, apay ko mga apalan na ti garden ta, kat tadayumot ang nalawlawa ti garden na. Nalawang agpaiso ti garden na. Gam kanayon matpiman amatsambaan na tinalaka presyo. Da kayo kadit nang isubli ti host na Mario na nang.
Da kami ka ni Mario, buboy anak ko. Saan ka na yung imbagak ka na kayo? Ano yung subli? Sayang laang ti Danom no saan ama usar anak ko. At nito may sukat ka na kwada na nang. Ay nawaw, anya klase ti panagpampanunot dayta anak ko. Nagsurtin nga na kita tattao. Diyak maawatan no apay akasta ka anak ko. Saan ka mo't asigo na kasta? Kan apay ko mga ibagam aswerte da. Kat agbay-bayad damit. Di akong kaya ta makita ti Hosda. Pakipagatalaan na nang. Di mo ibaga nga inikat mo man ng ti Hosda. Talagang inikat ka. Nanya timbagak. Isaw ti matungpal. Awan mo't man ang ti Danom lakay. Amang ano inikat manan ni pari Boboy, bakit? Ay, saan pa'y matanalpas ti lalabak lakay? Jay Danom ngay, anag gapo di talaod. Nakapsot lakay. Ado tayo nga minamangus-usar. Kasano pa yan layta? Diyak maawatan no apayakas tadaya pari Boboy. Kasaritam tuman kit di lakay. Agbay-bayad naman. Ala, padasag ti magsarita. No, kayat na Angam no saan ngay? Ay aywam alakay. Awanan ti usaran ta. Awan met lang ti may sibog iti nateng amula ta. Sa dino ti papanam, Mariaw? Mapakanak itayan da kasinsin maabuboy, Maritarsing. Inikat naman nga minan ti Hosmi. Ay nawaw, apay ka nung ay nikat na nga ay. Diyak man na mo, Mare. Saan kami pa yan nakapagsarita? Nilang nanasaling tinakasaritak itay bigat. Ay una yan day ta kasinsin ko. Ngun nga rod, Mare. Agbaybayad kami, mate. Saan anasaya ati kastangar aramidan na day ta taaw? Agbaybayad kayo pa'y mat. Apay kukwa na ayat ti Danom ti Ugbaw. Makapaliday nga rod, Mare. Sa anak paikit din na makapagsibog. Ti Danom nga yan nagapu di talaot, pari Mariaw. Ay, kurang na dyan, Mare. Nakapsot pa. Padasam lat tangarod ti makisarita iti kasinsin ko. Barang maasyan kada kayo. Ay, naku. Ano nyo tabunang na nasaling? Mapan ko isubli iti kaanakak Mario. Ay, makapadanag kayo, mo't nana. Apay ko mamadanagan ka. Saan kumot nga'y kamatken ka to'y bunang? Ay, kung gayam nana. Adda ka din ni Boboy iji balayo? Ay uwan, madama ti panagbalsig na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno makapagsarita kami man itinalapat. Ay uwan, nasa isaya at pa'y. Inikat naman ang ti Hosyo itay. Wan nga ron nana. Awan kit din ati usaron may. Ipakaawat mo ang naimbagkan kwa na, Mario. Tano siyak, saan nakakabutang dayjay? Wana na. Kasta ti aramidag. Umay ko man isubli to'y binulod ko abo ng yaw kaanakan tarseng. Agyaman naklaunay kaanakan. Awan kanyaman na anti saleng. Wan gayam. Pudno ka di tinadamag ko nga inikat ka ni kasinsin Buboy ti Hosda pari Mariaw. Ay, pudno kaanakan. Nasalaw ko nga rod ni Mario di tadalan itay. Mapan nakasarita ti kasinsin mo. No apay matpiman akasta ti aramidon day ta kasinsin Buboy ante. Ay, day ta nga rod kaanakan. Di na nga rod ibaga no apay. Kat agbaybayad matpiman da Mario. Barang ano makarik namat. Inton kuan awan ton ti rumar adanom iti day ta nga ubbog. Ay, ikararagan tayo latan. Tasapa ila kuma, tamalawlawagan ti panunot ti kasinsin mo. Kumusta kan nga pari Boboy? Anya ti masapon mo, Mario? Saludsudak ko man, no apay inikat mo ti Hosmi, pare. Nadya ka day. Agbaybayad kami, matkan ka, pare. Niyo naman na may subli pa Diyosyo. Masyan ka kumamot ka na kami, pare. Awan ti daddo maapangalaan mi iti Danom nga usaran mi. Ang damat niya gapoy tilaod. Kurang na dya, pare. Saan nga umanay na dya pag sibug mi? Saan ka na parekot ay da? Saan ka kumamot na kasta, pare?
matay dagiti mulam ya anateng ano sana masibugan. Sapay sensitibo dagi dyan, no kurang ti danaw. Ay nawaw, parikot nyo na da. Kundi mo wala kayo ngamin. Namawan mo gayang pangalan nyo ti danom nga isibog. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsaritaan nyo ka ni Buboy? Ay, talaga di na kayat. Bakit? Ay nawaw, kasanuta nga rudan. Kasanuti natang amulat ha. Saan mat nga umanay ti danom nga agapoy jalaod? Padasag to ti mapanitayan dama ng tinang inton bigat. Bakit? Bareng palubusan data amak usar iti danom da. Ay, no kaano mat angan nga ni nga agapit da tao. Kastoy pailaang mat ti mapasamak. Naitangarod kag. Anam di bali bakit? Addan to ti mayat at tumulong ka data. Sapay la kumaan lakay. Talaga ka day asaan ka makarik na si Kabuboy? At dan nakasaritak at agamyanan na nang. Iso ti may sukat ka na pari Mariaw. Ay nawaw, amom mata ka sa pulan daday taadanom. Bayam, takitak man niya ti pagbanagan ti gardinda. Agpudno ka man kanyak, Buboy. Umapal ka di iti gardinda, iso akas na ti aramidam. Di oray pa'y mamatay amin ang mulada. Ay, anya kalakit din. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom, anak ko. Sa tabale, sana matasyak ti maapiktaran na nang. Tay kanayon ko nga ibagbagaken ka, anak ko. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di ka kadi mabutang no makarma ka, ah? Agsardeng kayo man na nang. Pagbasurahan nyo man ang tilapaya ka. Wana, tawan mo deng-deng gamasaw. Di yan pakibibiyangan ti ubog ko na nang. Ubog mau. Ay nawaw, nagturod kan amang ibaga iti kasta, Buboy. Anya nga iti ko na ni Manang Tina, lakay. Imanugot ang makiusar tayo ti danom da. Bakit? Tulungan nakto amang isimpa iti hosta inton madamdama, ha? Ay, kamaudyanan na. Masibugan matla ang dagiti mula talakay. Uwan nga ron bakit? Sapay nang rugin na malaylay ti daduma. Sibugam to inton madamdama. Bareng saan amatuluyan. Uwan, bakit? Ay, anya kay gayam ti ko na ni Manang. Agbayad ta ka di? Saan ka na kasapulan, bakit? Pang maintenance da ngay. Isumat ti kunakan ko na. Yung talaga di na kayat. No agswerte tamanan itinateng amulata. Mangyawat tantulatan kadakwada. Mala, agtugaw ka nga rodan. Tamangi dasarak iti kanan talakay. Ay nawaw, sa dino ti pangipanam kadagita ahos, Mari Asunta? Ay, iti ayan dama ng tinang, Mari Tarsing. No kasta, makiusar kayo mat iti danumda. Wen Mare, desidido mat ngamin ni kasinsin mo abuboy. Talaga adi na kayat makiusar kami iti ubog na. Ubog na? Apay kukwa na ayamat day jay. Kaslakas jayan Mare. Ay, talaga asaan amaaw-awatan day ta akasinsin ko, Mare. Kasla addamat samsamting na. Si kakit dimot, Mari Tarsing. Pudnumat, Mare. Narigat akasarsarita. Di namat nga ibaga, no apay nga inikat na ti husyaw. Tapno amu tayumat kuma. Umayak man kasinsin Tarsing. Anya ti masapul mo kasinsin Buboy? Awan matkit day. Kayat pala ang ti pamasyar. Agtugaw ka man tag sarita ta nalapat kasinsen? Ay nawaw. Awan matamo kabasol ko ken ka kasinsin. Inikat mo kano matihos da pari Mariaw? Nagpulong da ken ka. No apay matpiman akas siya ti inaramid mo akasinsen. Amumat nga iso ti pagapuan ti danon apagsibsibug da. Awan may biyang ko kasinsin. Di oray matay amin na mulada. Anya? Ay, agpudno ka man kasinsin Buboy? Umapal ka kadi kadakwada, iso akas siya ti inaramid mo? Sana polos. No saan, apay nga rod akalaat nga inikat mo ti husda. Saan mo't amabalin nga ikatamlatan no awan ti makagapaw? Imayak di raw itap na relax kasinsin.
Sana tapno palawagkin ka. Naimbag ko nam, taad dati na ayat at tumulong kadakwada. Saan kang agbaligi no nyaman day ta plano kasinsen? Kumusta ngay lakay? Mabalin ka din amaapit ti mulatan natang. Wen bakit? Mabali na eh. Nasaya at matngarod no kasta. Nanginak ti presyo ita. Gusto tapno ada mayawat ta kadama ng tinang. Uray sandan nga agsingir, magtagtalat ta. Wen lakay, kasta ti aramidan ta. Wen gayam, mapan ka man kit di itayan data talukas. Mapan mo ka sarita no kayat na ti makipurdiya. Tapno ada kadwata nga agapit. Mabit lang nga rod lakay. Isalapay ko pa'y nga umuna ti bado ta alin na baak. Naibagmag ta na panunot mo ti agawed si Kabuboy. Pasensya ka na nang. Nagpainom ngamin lagi ti gagayam ka. Adda parikot. Anyareta na nang. Pasang-sangpat ko lang. Parikot na dagos mo ti pagbagayaw. Basit laangan ti rumrumwar adanom iti ubog mo ako nam. Anya? Awanan ti mausar. Saan nga umanay dayjay apagsibog? Kasano ko mama pasamag ti kasta. Ket ano umat iti napalabas sa lawas. Ay nawaw, no saan ka amamati kanyak? Mapan mo kitaan. Basit lang ang tirumrum maradanom iti ubog na nang. Pangalak ngayon iti sibog ko karag tinatang amulak. Bakitam day taabunga ti aramid mo? Inanang mat. Nalipatam ka din ti inaramid mo kada Mariaw? Ang reka. Speaking of Mariaw. Amangan mat no day naramid day niya tao. Isa kang latabi masit ti danom iti ubog na nang. Tagpabasol ka pa'y lang amin. Nasaya at atao da Mario. Di mo man ipabasol iti sabali ti bunga ti dakes nga aramid mo. Anya nga tiyan mo tayo? Nalabit akarmam day taga po iti kinaimot mo, buboy. Agraman danom iti ubog iimot mo. Anya nga yan ita. No siyak ti sika. Mapan ka dumawat iti pamakawan kada Mario. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo iimot ti saan mo matakukwa. Taamangan no iti udi na kat agsublintoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Di ka moten malmalpas amangan friendship. Amom Altea, nag-sweet na talaga ni Rico kanya. Kasanumat ana ibagam ti kasta, friend? When taam mo na ti agap date no kasta nga da papanan na. Saan la ang aday ta, friend?
Kanayon pa nga agay love you kanya. Day talaang? Saan nga amin ang lalaki katkas kiniriko anya? Ay na friend, tapno ibagakken ka. Saan nga amin asway kat matinaw. Sa bali ni Rico Altea. Si kakit di man. Kita ada man ang send na aladawan na. Ada pa'y I love you na. Para picture laang, sweet adagusan. Anda pa pananamikan ni Anton ita, nanang. Ay nawaw. Sa dino manan, Rico anak ko. Mapan kami man makidjaming. Kasangay kami timay sa agayami. Kahit napagsasaritaan mi nga out of town kami. Anya, imbiskit ding agtrabaho ka. Makipurdi akto ano may busan ti kwartak. Dapat mo't basit arabati. Kastala ka na yun, Enrico. Awan ti planom iti biyag mo. Awan gayam. No umay tinobiak diti balay. Ibagayo nga danapatag nga si Kaswa kay Manila. Kairaman nakpayan iti kalukwam. Basta. Arami din yung latan ti ipaparamid ko. Tapno awan parikot, nanang. Ay nawaw. Nakasagana ka din, pari Rico. Itay pa'y pari Anton. Ala, agrubat tagaruda na. Agur orayan nagiti gagayam tayo di sentro. Mabilang ta agap-day takpay tinobyak pare. Ay nawaw, dua pa'y ngamin na di mo'y naramid day ta itay. Umiisam ka pare, ta ag-selfie ta. Tapno adam ay send ko kinkwana. Sika ngamin timbagak akadwak. Anya, di mo'y baga anagulbud ka manan itinobyam. Kapilitan na pare. Nibagag a birthday celebration ti papananta, sigurado nga ano ti sarudsud na. Anya nga ron, ti imbagam kenkwana. Siyempre, imbagak nga napatag nga lakad tayo di Manila. Nagringatan di kasta pare. Di ka kadimananagan pare. Saan ka may raman? Tamok ti aramidat. Alam, umisam ka na. Tapno, gwapo tayo ti picture nga send ko kenkwana. Cellphone mo manantig igamam, pare Rico. Ag-update ako muna itinobyak, pare. Narigatan. Luapay ngamin, hindi mo yung bagatipod no kinkwana. Ay nawaw, saan nga roda mabalin, pare? Kasano nga roda ma-enjoy mo ti outing trayo? O kasta nga adda pang panunutan. Sige ba? Pare, among matinobyak, strict to na jay. Wala. Saan ba ta nasayaan? Nagulbud ka, pare. Dito ka pa lang, pare, ha? Ag-video call kami kanong. Ag-subliak pa iti silid tayo. No, maamuan ni Tessa day tangar aramidem. Sigurado nga agungat na dyan. Kung di-update ka kinkwana ng inuulbud mo't gayam amin. Tangiwat mo, pare. Ang mga nadamakangag katipulong na kinkwana. Kumusta ka, Enrico? Nasaya at latamat, Tessa. Sika nga eh. Kumusta ti trabaho? Nasaya at mat. Kumusta nga itinlakad mo dita Manila? Saan tayo Jordan Alpas? Ituloy mi ka ni Anton inton bigat. Nakitam ka ni nagti insent ko aladawan mi kami ka? Wen, nakita. Saan mat amasapol nga ag-send ka iti picture yo? Adamat pa nagtalag ko kan ka? May mayat latamot lagi sendak iti picture tapno makitam. Okay, sikat ti makaam mo. Ngala, agpakadak nga rodan, tadapay napatig nga ramidan mi. Okay, agan-anad ka dita ah. I love you, Tessa. I love you too. Ay sus, mayat man ang tiisam ti best friend ko ah. Wen ta nag-update man ang tinobyo. Sweet at talaga sika. Pudno nga tamat laang, dagit ibagbaga na ken ka? Iti anya kumaga po nga gulbud kanya, Altea friend. Kita amday to aladawan friend. Ha? Kaipopos lang ti maysa kadagiti gayem na itay. Adapay ti kadwa na babae.
Amangan no throwback picture laang data, friend. 2 hours ago mat. Amangan mat no outing tinapananda. Saan apod no nga adain lakad da iti Manila? Saan mat siguro? Ay na friend, itaapanawan, uso ti kasta. Sweet da. Ammo da ti ag-update, ngam agul-ulbud da mat gayam. Iso asika, di ka agpalpaluko friend. Anyang aminan tinagan ti kasinsin ni Rema, akadwa na pare Anton. Ni Hana? Hana ka di tinagan na pare. Napintas kan sexy si ka. Ay nawaw, di ka agararamid pare. Ket po naman, sapay nagpudaw. Ay na pare Rico, at danubya mon. Di bali anta, di nang tumamuan pare. Anya, ulbudam lang aruden, lukwampay. Saan ko matalukwen, pare? At niya nga ron ti kayat mo asaway, na yun am lahat. Oh, naalam, pare. Agsarling ka man, pare. Hintun kuhan, maamuan ni Tessa. Hindi na maamuan, no di may bagakin kuhan na, pare. Oh, iyam amunak man ket di da dya babae. Si kapay lang, ba't nga danubya na ti kasta, pare. Ay, nawaw. Bigbigatan ang nakaisam ka dita, friend. Asino mat nga mintisaan amaragsakan iti nobyo akas ka ni Rico, friend. Kita nag-update manan. Nan, kita akman? Oh, aday ta. Gwapo, saan ka di? Agure ka. Familiar kanyak ti background Ha? Anyat kayat mo asawan, friend? Aywan, malagip kon. Saan mo't nga iti Manila dayta, friend? Ha? Saan a Manila dayta, kunak? Anya nga rod? Kat no ijay La Union dayta, friend. Amangan mo't no ijay La Union gayam tinapanandari ko, kat nagulbud laang ken ka. Anya? Kaano pa ay nagbalin a Manila ti La Union? No kasta, nagulbud gayam ni Rico kanyak. Sana pudno nga ijay Manila tinapananda. Nalabit akasta, friend. Agtugaw ka pa, ite, sa balasang kaw. Agyaman nak, Antikora. Ay, anya gaminan ti masapul mo, balasang kaw. Saludsudat ko man, no, sa dino tinapanan ni Rico, Antikora. Di ko nadamat kanyak kat ag-update kanukan ka. Saan na nga imbagakan ka? Manila ka no tinapanandakan ni Anton. Tada na patag nga si kaswanda. Ngam kalpasan ang makitak dagi jay post dagi ti gagayam na. At apak nga mga no nagulbod ti anak yu kanyak, anti. Kwa, ibagayo ko matipod no kanyak, Anti Cora. Ang mga nululbodan nakgayam ni Rico. Ay, ibaga akong tipod no ken ka. Tauray siyak, jakmet kanunungan ti kastangar aramidan ti anak ko. Jak magustuan ti panagululbod na. Ha? Anya ti kayat yu asawan, anti? Saan nga ijay Manila tinapananda? Ijay La Union, balasang kaw. Anya? Ada kano outing da, takasangay tigayam na. Anya? Okat, kumusta nga itinapanamte sa my friend? Amom friend, masurunak iti nobyok. Ay nawaw, apay mo't friend? Naglaing nga agulbod ti loko. Kundi update kanyak, ulbod mat gayam. Husto ti amom friend. Ejay La Union tinapananda, saan nga ejay Manila. Kunak tumat, friend. Uto-uto ak tumat ngamin. Saan ka di ngayon bagakin ka, asaan aga puta ka na yun nga ag-update tinobyom kat matinumat. Agsaga na day jay ari ko into nagawid. Agasam man day tapa ng lukluko na kanyak. Isu nga rod ajak pa'y kaya ti makirelasyon taado ti kas ka ni Rico. Kundi update ngam inuulbud mat. Ay nawaw. Nirikon samot day ta nagchat ken ka, friend. Iso talaga, friend. Adamanen update na. Nagisend pa iti picture.
Jakon replyan. Oho, kun kunamla ang mananday ta, friend. Inton madamdama, okay kayo manan. Anya laang mat ngamin dya ibangka na kanyak tipod no. Narigat aya day jay. Mabutang siguro di mo palubusan, friend. Lukas tamat laang nga ululbudan nak. Saan lat ako man ngagap update Kunak no sweet kanyak. Kasla saan mat gayam, friend. Ay na, marurudak talaga, iti kakasta klasin ti tao. Nasaya at magtanagawid kan, Rico. Amo yun na nang agda na amok sexy kan napintas iti outing mi. Na tinagan na nang. Ay dawaw, agsardeng ka man si Rico. At dan nobyam, gamkasta pay laang ti kapanunutam. Di bali ta saan kami pa yung nagkalay sa kentesa? Imay ni Tessa dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Anya ti may naibaga? Sinaludsod na ka. Okay, inaramid yung kalimot lang, tibilin ko kada kayo nanang. Imbaga kon, tipudnukin kwa na. Anya? Ay, unay kay matananang. Useless, ti update mo kan kwa na, ta inuulbod mo amin. Kas jay, ay ati ag-update iti nobya. Agyaman ket diya, ta amok ti ag-update. Sana kasi ti daduma dita. Ay nawaw, no inuulbod mo't laang nga update. Uray saanan, anak ko. Itaman pa'y adi mo sungbatan ti awag ti nobyong, friend. Confirmed, friend. Ay nawaw, anya ti confirm? Ulbod day dya, Rico. Nakasaritak ti gayam na itay. Agasem ngay, tada ka no pa'y na kurso na daan na iti outing na. No kasta, outing tinapananda, friend. Ay, talaga nga inuulbod ti update day dya tao. Kasano nga inuumay dito'y boarding house ta? Umay ta-i-break kumatlangan. Ne, saan kayo pa'y matanagsarita, friend? Awanin ti rumba nga pagsaritaan mi, friend. Kundi update, ulbod mat gayam. Ita, mamatikan kanyak, friend. Saan ngamin nga amin nga agap update kat matino? Jay daduma, inuulbod. Ay na, talaga nga agburak ti darak. Sapa ipanpanakil ko sweet day jay Rico. Apay akas ta tilang nga, Rico. Saan mo't nga minan nga reply ni Tessa kanyak nanan? Nauma siguro kan Ay nawaw, sana mabalin na nanan. Ulbod kan tumo nga men. Anyang ruptira midag? Isaganam tabagim tamangan no i-break na kan. Anya ti kunam kanyak idi na minsan. Di balay ta saan kay pa'y matalag kalay sa akin ni Tessa. Ita, mabutin ka nga i-break na ka. May anak lang ng isawang itikasta nanan. Jakmat mababalaw ti nobyam. Tano siyak ti ada iti posisyon na. No siyak ti ululbudam. Ay talaga nga i-break ka mat. Mapana kita itayan na. Mas ka na makasaritak ni Tessa. Wala, no kayat na ti sumangukin ka. No saan ngay? Nasayat matay may Rico. Adda kayat ko nga ibagakan ka iti personal. Anya na ito, Tessa? Breaktan. Anya? Breaktan ko na. Jakon kayat makita ti panagrupropam. Di kan umay ditoy. Nalawag ka di? Awan mo't dakas nga naramid ko Tagin di mo ka pailaang. Jak kayat ti kasta klasin ti lalaki. Kundi update ngam ulbod mat gayam. Tapno ibagakan ka. Saan ko akasapulan ti update ti maysa nga ulbod? Pangasim ka di, Tessa. Ipagarup ko aswerte akin ka. Takanayon nga ag-update ka kanyak. Diyak pulos impagarup maaramid mo ti kasjay kanyak. Ammo kon amin akalukwam. Anya tira aramidem ni ti balay pari Rico. Ala, tak agro nga kamutan pare. Apay, may sumartang kaman. Anya tinapasamak. Pare,
break na ko ni Tessa. Deserve mo, pare. Ay, nawaw. Kas na santa mat nga agayam, hindi kas ta pa nagsasaong pare, Anton. Agayam ta. Yung sana kaya ta sa wanay ta. Akanunungak na iti kalukwam. Tsak na po, pare. Masaksak ta naklaunay. Ano sama? Tabason mo matlayang no apay masaksaktan ka ita. Nagadun tumit akalukwam. Saan nga may napagay-ayaman na kiti babae? Naitangarot ti bindot ko, pare. Kanawan serserbi na nga agap-date ka no inuulbud matlayang. Pare, tapno ibagakan ka. Sana kasapulan na kiti babae ti update ti may nga ulbod. Ay, nawaw! Di ka agulbod kadagiti tao ang napatagken ka. Tano maamwanda, gumura da talaga ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.